Hizo mikrofoni hizo. Matendo yako ya ajabu.
uri kuri sonorization. Twumvikane rero abaririmbyi bacu, umwanya wanyu uraza kugaruka mu kanya kari munsi. Wicare hanyuma twumvikane unyemerere twumvikane kino kintu. Uwo Mungu naza kora ku kantu kose inyama akashira ku isahani, umuceri ku isahani, ibintu byose arangaburira. Jino bavurero ngenda gutekereza, bavuze ngo yagize gute yarangije. Oya twari tuvuye Rusizi abonaga gupfaga kuko turushaga ibyo bavuga mu giterane, bituma ntekereza ko uku naje sindiho. Bone sifite tumaze gukura, uyu nimba umwana wacu yakoze ubukwe tugomba kwishima kuko igisikirwa turimo. Tugomba kwishima, wowe wakwanariza birakureba kuko nawe hari igihe tuzokwanariza. Ifamo papa, ifamo tumara uhituja muri mukuru wabo ariyo gisibira. Somebody does it.